contrary opinion say nay. Those agree with the governor's memorandum, all 8. No marwele arete aba ona wendo ni njega tondu irote memorandum yandikitwe ni mundu aruga ni minister wa county tondu ino ni tamarwa no ithu tubana mbunge tugire tukumitekta memorandum twamutethereria twamu advice ria agirwo kuthondeka memorandum na nigu rucio rungi tono tureka budget yakareta memorandum na njira ria agirire kyogu memorandum yo ya discuss omonde na MCAs arama uma mbunge 20 out of 30 ithu ndetuga na kaurie mwana twamebitukia mbunge arama ingi gwatuika memorandum ya gutunya mbia cia wondi ati tuti akandarasa tuti akan dispensary ria cia thirire tuti koro tukebe andu maitu mbasari tuti ko tugikira mbia cia covid ithu tuga memorandum yo ni ikwenja memorandum umuthi ni agwa na gitumi kire gia tuma tuguithie memorandum ni ati ni turareheirwo milioni 95 na milioni 95 iria turagia minister tukamuria 95 million urehete nigetha igure ite na igure furniture na mahinda marora reta 95 million varavara citu ihana ndaka wanjiku ungerora voting ya kuregana memorandum yo ni ukuona wega andu athure 16 mo mathurana ko mathurana umuthi na ningi akoronga bane gwara kindu kibituke ugage na chief whip na no wega na thurime maundu makaitu ndu gete oboro cio tondu chief whip anga bana nduma kuo aboya rutha bakwitha inyanya akiuga ndangibota guka umuthi ni kindu gatiriri ithuwe andu aria megwitwo MC Makirinyaga na muno andu ni bana MC wa Kiruguya baria Kiruguya ete guteithikira karothwa na mbiri baunde karugama